Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ginaw na salam napakapenumpang na kondulon-dulo na niyo, mabetu-betu niya na sulikang giginaw ina kay isaw bansa. Sa ako narinarinaw na iplilay lang ako na reiki malano akan ada salakaw ke perlas ako dini daw. Ini pagayunadar na gusto lo laki akan na igira kilalaan na ini surut taiman. Sa katina pa makin ganyo so bilyan ti sarana wada mon sairano sa tetang kain yubod na sa sudi sa wassalam. Tantau mate ini nalang nakamagem buku melasaran degenaken anakaya pergi berakuro naran degenaken kadai kowe ini kata wana ina Rabain terano namalanu tasau mastari dia ini nalang kai gira pegebe malanu nape rela sekodi jawai ini pagya wana dalam ya kapan tadi ni suruh tai menang lairan dirade kena duran degenaken sakurung-arungan utapeng garai naing kalau mimpi semasa bila hati muram anak dia nerantangaran degenaken anakku ada depan nainalang sama pergi nantangku ran degenaken ribuan kamaribuan ina dang sobiai kangi kina wairan degenaken nao bebu ini sampai na inalang sadina pirageteng nare degenaken wakai diwana kewim ada kalangan sobegunan ande degenaken nadi saran dinaku waina inalang nasaka pemanala deng kuran degenaken apa kali patingkat
awer sama kaderaran degenakeun napa makadeung kadeun suwini ku porakanianna kanade tarudi ku betu nama ini nalang nalang beung soran wanaran degenakeun abaya pikiran keuran degenakeun nawarugi pipikir sinai nalang nadirugi mimbelang saran degenakeun sama delan degenona naina inalang aya pikiran keuran degenakeun na beuni andena kaon deui kasarumantianna sangapeugem berarado na inalang open langwer sama kaderaran degenakeunna inno bekori buna malanu akeun sasalamarakanu bedeuna ini pageung nader sopana manakeun na ini surutai manna tadi deko alapina dibuwa powanana mi pandirai dona sana oli malano sarebun